in the Bengkulu. Sizongera inkonzo yesikhumbuzo sabukhulunywa ngezulu uqala isifundo kuthiwa zovuka. Sizocela umbangeli uNgcobo lokhona lapha ekhaya sole ukutana zovuka Nkosi Busisa. Namhlanje sizokhumbula kunyanga izulu umsebenzi omkhulu asenziwayo wona abantu bayazathola sikhulu oba sibhidlika sibalungisa bathina sabokwa yona nyanga izulu. Kuthiwa ngenyanga isabikelo langaphakathi kwalethwa indoda eyayisihlohla mayenyekelisa omkhulu le ndoda yayihleli phansi kwesihlahla sekungaseke ngamona omkhulu seyakuthi le ndoda yayeli kuthiwa hayi isihlohla iwazi ngalo omkhulu wayikhulumela into yasezulwini engakakhulunywa omunye umuntu futhi omkhulu wayebona ukuvika uyakwazi baba ubona ukuthi ivika ikhaya yendoda ukuthi ngokuthi uyivika noma ukhona ukuthi kanti bese kucaza umkhafu akusona ubona ivile ikhaya lendoda wathi angisuma ngingakwazi ukuhamba baphinde bakhaya kwesibili wathi seyihafa kwesithathu uyazama le ndoda ukuthi uzuyishaya lo baba yazama ukuzama ukusukuma ethi yasukuma kwasukumela waqhuma amathambo yasukuma yama yenteka kodwa kwasethi umkhulu abayilika induku isimelele ngayo baseyilika induku yasimelela ngayo kwaba kusindawayo. Konke omkhulu lokuzwa omkhulu namanje liyezela.
isikhathi omkhulu uthe ngifuna ukubangela isipesi sami ngifuna ukubuka lapha erenki ngibona yonke lezi erenki namhlanje nasi isipesi mangigibela phezulu ngiyabona ukuthi wezwane erenki wayesethatha iy'khulu ezazikhona ngaleso sikhathi leli bandla kwayengapha ngasendla kwayokanywa indlu yokusondela indlu yesonto kakanywa indlu yesonto yayinkulu abangabika abantu abaningi angaka nakaphekwabona ngasesikhulu konke enkulu ngale ngasendla kwaseyiqala kulezo ndawo kumkhulile yabankulu yasiqoqwa-ke imali futhi yaqoqwa izandla ey'vuzayo yavuza yagcina ngaleyo ndlu yokusondela namhlanje nayo ukuthi siyaphile lapho izindlu yokusondela ngokushebe ayikhuluma into engeyenzeka usuke ekhuluma into noma ungayidli imali wena kodwa isiphelo ikhuluma izofezeka wasebekodingale ngifuna lo muzwi ube yiminisiti naleza phizela amadokodo sifayele phezulu sayakho le minisiti senzeningalibalalaphile kulokona dokodo elishayo abantu baphile ngenye indlela umnazana akuthuthuke ngoba ayithi thuthuka kuNazaretha ngoba Israyeli singathuthukisi lo Nazaretha thina ngiyafisa kuNazaretha ukuthi izinto eziningi ezisho umkhulu nyanga izulu zifezeke thina simbambele nje kodwa umnikazi walomuzi uyena umkhulu nyanga izulu Christmas is soon. Indabankulio.